kitab-kitab sambilan tadi beliau. Asli pemirsa, karangan saya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jangan lupa subscribe channel Abang. Ini tulisan asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masya Allah. Mengalahi komputer tulisan beliau. Lihat ya, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini karangan-karangan beliau lah. Masya Allah. Ini tulisan sidin ya. Unik karya-karya beliau nih lah. Masya Allah. Desa mantap ya. Karya Muhammad Syekh Arsyad Al-Banjari. Kampung Samiah Pasaseng. Sungai Kuil. Pas sini kos-kosan nih. Oh, sini pen dulu, Pak. Sembahyang sini.